masalah menstruasi paling nip tiuro si malam, artinya 20 jam kan poh 6 jan-jan yang teruk paling nip di dam 20 jam nyan kan lagi darah lemotasi ya natam wiyat tangki lawah tawit tangki lawah pun tawit tetes jih cepat akhirnya lambat karena asal usul kalau baca orangnya bak Siti Hawa duit boh khuldi megedah Allah Ta'ala gekeun lagi ka pegedah boh kayaknya dalam surga urinang daripada cucu Nabi Adam megedah tapi nyai dia thai paling le 15 uro 15 malam ghalib kebiasaan 6 ataupun 7 nyo kejadian bak ke 6 hanai tu le nyo gekeun hanai tu le wateta intat gapeuh kenan nyo tak keun colok kata kan dan intat gapeuh kenan dah kan yang kembar saja waktu kena gapeuh kenan menyebab saya minta culok gapeuh tentang iduk darah barokan bean mirah mekuneng tan menyamantan kuning jisian sapu hanali nyen tekedi na sangkaan lamatika puntung ingkita haid mano boleh bersetubuh tidak dianggap bersetubuh di masa menstruasi orang ketiploh katro ilam yang masalah truk jamelom yang tidak terduga kan karena kalau lagi musumpah jamel dia penuh ngejak-jak le hai ka tajuk gapeuh hana mirah hana mengkuneng di coklat pitan atai le warna na mirah na kuneng na coklat hana berarti jamelnya kan musumpah ngejak le orang ketiploh katro lah asai dium batas 15 huruf jamel third walau gesuk baja lain berangkap warna je itu biar orang ketipluhnya yang sambungan daripada atabuno kira menstruasi cuma dalam zaman puntung buno kira dijalak yang kahanale karena hantom pernah lagi nyan gimana musuh tubuh semayang hana bermasalah yang kuat tapi niqa mana niqa hana tanda darah leboh warna buno hana antara dua buah darah haid buno yang kena 6 uro kagli uro ketipluh kan alam yang bersih dah antara 7 8 tikurung pendapat muktamad haid pendapat lain suci nyokino na tabuh keuntungan orang yang menstruasi saat umrah atau haji yang kalau tawaf ifadah terjadi niqa buno puntung yang hana sepuna tanda-tanda li zaman ojo tawaf aju tro ilam lehnya nyan urusan dudo tawaf kasah tapi ada pendapat lain bersihnya kira suci tapi yang muktamad bersih tidak ada darah di antara dua buah darah haid 6 ngan ketiplut keanggap haid yang muktamad